Noi muntin gamtina jeng ku kichate zose na bon chavin kalim naw salam kahin bole. AHSISOMLENG channel THUSO nangai khom kitningin na bon chavin lem na heche ove. Tun ni adinga ki gong THUSO ho nangai pantaw hite. THUSO thumakai. Kangpo pisunga drugs a ki gu ove mi tumle drugs Krol Valman police hon anaman ove. Thogo ki mudung zuyin achi saman day ni khochun Kangpo pi police Assam Rifles le CRPF hon operation anabol ovin drugs a ki gu ove mi tumle brown sugar dangka Krol Valman anaman do tawin hi chule police in thupon abol na chun sunlam ni den khat vel chun Kangpo pi superintendent thumom na in additional SP laws and order SL Kamkhohau MPS lamkai na in Kangpo PSDPO El Lumilal Khungsai MPS chule saparmay na SDPO Thuntang Vaipe MPS down in 16 Assam Rifles le 112 CRPF Sipay ho zaunan operation anabol ovin ahi Hichi operation ki bol na chun brown sugar soap Hichi operation ki bol na chun brown sugar soap case 225 kg 9.844 anamando ovin ahi chule drugs a ki go ove mitum thangkho pau hlungdim le azinu ve nei chin hlungdim si munnom wangko chule thangmin lun haukip ti thangkan wangko cycle ho zong anaman ovin ahi amho thuma kon alto car khat desert auto khat chule mobile phone li zong anaman do ove hichi drug sumkol ve na chungchang khol gilna aban achal hazing e the kangui post district administration Kangpo pi in khang tha ho phatchom na ding lampi semjing cabin crew le ground staff adinga lunglun na nei ho ko na kinai district administration Kangpo pi in ani ve chan na dinga cabin crew le ground staff adinga residential training program adinga lunglun na nei khang tha ho ko na anei jingin na hi industry partner hi Air India le Indigo ahin chule training hi free ahin tu masanga kila khang tha hon zong tu hin Delhi a free in training a ball of hi koi tabang lunglun na nei hon form in kila achi de win he sana hung kineye chule screening test hi ahung ding 25 October 2025 Saturday ni hole conference hall DC office Kangpo pi muna ding ahi koi hile alunglun hon details lim ki pe sunga hi na navet thei u hi hichi advantage hi thla so hi un na het na le na thep na chu nang dinga na ki wa na thei hi district administration Kangpo piten khang tha te a kho sa banga a kho sa loading hi phajomna kila ache dingin qualify khang tha ho tim hi ve head sa thopon amasan cookie student organization cycle headquarter minin thlangsungmi pite jose kangai lu naw salam kahim bole tunin thlangsungmi te ho henga head sa nom le tem na nom chu hi le tu honglung ding ni sim som la sagi al tha kumsang ni la som ni langa ni ho hi ku ki te khang thu sima mang thai ta loading banoi thang sap kang te British to galpi a ineki do now hedzing na englo cookie war the cookie rising zakhat lege channa hi to ki thlonin thlangsung mi pi ten cookie nampi adia ni ho tu pi hi zin hunung teng zong le nampi vai kon vai thun ki tu na a hi theina dingin tu a adam na lai cheng ate a khangin e bon chawa za bol ta init che ding win he sa na thupon hin ki ne ye gamsunga adi a themzil na mun zo se government school hi hand private school hi zong le abon cha a ki khas o ke ding a hi chule khusung te na youth club zo sen zong chamthlat gal anasat pule pa gal hang ho he jing na le zabol na vet sa anan nampi jang lum song ki tun namun che a candle lightning in a bol che di win he sa na ikine yuve cookie students organization cycle headquarter makai na a CI san englo cookie war centenary song ki phu namuna candle lightning ding ahin thangsung mi pi apang thei chan hung pang dingin ko na hung kinai je thangun how to boy general secretary cookie student organization cycle headquarter Indigenous Pillar Khoibu Tribe Chomdan Aikizi Marine Frontier Organization MFO in Patsalo Achi sa October 10, 2025 ni Khochun Haule Kap Muna Indigenous Pillar Khompi Kitundo na a Khoibu Tribe Chombe Aikizi ilu na chu Federation of Home FOH le Committee of Indigenous Pillar Construction Hon Agyal Pat Kidivin Marine Frontier Organization in ngi na anaye Achi sa Tuesday ni Khochun MFO in thupon abol na achun hichi song khompi sunga Khoibu tribe achombe da na kizi na chunga alungkim lo na aphong in na hi
Chule achi sa July 10 2024 ni Hojun Hoibu in tribe zombe a hetpi na neilo dingin Federation of Home hinga lekha anakipilut in hinla na asa lawin akikwain hijihin maring mi te anungphat mo sa atle 18 zong na seye MFO in hilchit na achun Hoibu hi tribe zombe hipun hinla ton lai a pat thusim hamle pau chon lekhan kibang maring tribe koloi khat zo anahi Hoibu a kon maring tribe adingin pan pataala mi tampi ongme Naga National NNC adinga maring thalenga pan analama sapen ke khosang maring uparap chule Assembly President Lui Rekim Der Khailing Maring Student Union MSU Founding General Secretary Ranglo Khosel MSU Joint Secretary Lui chule tuletu a CNPO a speaker apang Mosya Sya Sangtel Khailing MNBA adinga Maring Field Director Executive Secretary Masapen Reverend S. Angpang Maring Missionary Masapen Ambika Hongsa 1982 to 1984 Chile Maring Evangelist Masapen Armomo Ho Chenghi Hoibu Ho Akon Hi Tribe sunga hamle pau neu ki hi izia zat le nam chom a khe khen na kinehi adi ilo chule ki khental na ahi ati Hechi thulu na aneki simchu maring tribe ki vai hop na ki vai po na a hung ki kumlut na ahin ipom thei loading hi tin MFO chun ana seye Khoibu tribe zombe a het pi na ki nei hi khang tho sim su set na le maring mi pi ho mu set na hi Manipur sunga lam kai phabep in maring zat le nam sunga ki to mo na a na ding in muchi atu uve chule hiji hi maring mi pi ki noi si na hi Khoibu khumi te hi maring tribe khang thusim chon le khan ham le pau to ki khen thei loading a hi maring kiloi khom na chom a Khoibu a kon mi tam te in pan ala zinge chule ama ho zeng in zong tribe chom a ki hle khending hi azada ovi Federation of Homile Committee in hiji su hil bol hil hi asu diwa indigenous pillar chu thuta thudi azi phat kid na divin MFO chun nge na na ne yin hi nampi lam kai ho henga taw na le nge na iso piu bin sining nei them khong sai thana pang mei hlei e san nam se thangjam vinai mei te kitipa hi Indian Penal Code dungzuya gimbol na sang pen a chan te te na dingin hung ki pe te jun Fasi a khaili te ding dei sa hi ahi lo le ahin ko a song kul du ding bel kiti thei lo ding life imprisonment di ta hi ding ti hi nammi pi ten ka dei sa ve so pite ho iso pinu min mon ho zong sei ta pote amit mo ji le angol ji a thi na chan ge ato hi tai a thi a hi dan ho a phat poi mi mo hen lang ol hen lang lunghan the zong le na so pi na tu na cha na nam chan khom pi ku ki chanu hi thing pe thei song pe the hi poi sei da taw hi te sei lew hen in zo le ichung wa pathin hung lung hang khan tin itu icha chule inam nu mei dang ho chunga zong hung chu khakit ding hi Thangjam pinay meite kitipa chunga bulsum iti suuding hamti zo gel ko pad hitai video call a amitha pet a ahingpa apa kivet sa kiti chu kinoi se na sampen hitai ama ho chanu khat kuki japan hiti a hin bol kha popo heno panoi a holing jing di hi het sa thu ko IDPS non campers kampu pi district pumpi insumi minlis a zawlo o meti a ipun jingu chu jingka lampung gera kipat Pungsom lakhat sungka a Aadhaar card ichoiwa iga kipi ilu divin het sa akineye. Hichihi kampo pi district pumpi IDPS zose ahop hi zi achu ema SDO office ako na ki humlut zawlo hi. Chule anchang ki hom na serial number wang ki het ding angay ze. Nung teng ne ipun lo na dingwa hung ki gong hi zi ahi ki het sa son uhite. Insung mi thinglo wa ki sei zo se ichi diu hi mi Aadhaar card choi pi wang ki phal loading hi THUSO hi chanchun aki chai tai abana THUSO na ngai khom ki dingin na bon chawin lem na hi chewe THUSO hin ngai zo se na bon chawin stay safe and stay blessed